Tini ceng multipurpose holo asuk laika. Sini party ni je nangkung mani kogrong seng joto sukrubui seng salika. Tobe aro sini kaisa buskang ni 5 तारिख February abo sini सबसे most important abo seng आलोचना खाइका जों मेगा बाइक रैली खाइनाय चिनी ऑनरेबल EM बो मानजक खाइका जत चिनी नेतृत्व जे काहाम जत फाइनाय बर जत मानजखा जे तिनी सामुं तंगै नगो स्लाय आंगै एबा न फाइसला बि आंगनाय रनो हंके आं बरनबो कइनाय बरक जुगाजुग खाइदि चिनी नेतृत्व रक बाय जे प्रिपरेटरी कमिटी जों खाइका अमनि बुसखांगो ओ 5 तारिख February खासिनि तिप्रामो थाने आसायमानि साल उ साल न रगै जों काइसा मेगा बाइक रैली खालायनाय नर जतनो तिप्रामो था नि सिमिन दायित्व यामो जों म ओंखासिनि काइसा दफानो जों फियंनानि बागै जे काइसा जों समाय दांजाक तिप्रामो था आसायमानि लगे लगे तामो सक्सेस खाइका आबो तो जों आसुलाय सालायनाय उलम 5 तारिख मिटिंआव जों सालायनाय किन्तु बिनि आगे जों नायो ओ मेगा बाइक रैलियाव जत फाइ मानजाक फाइनानै ओंथोंनो आं कबनाय आसोनो साइनो आं जतनो हामबाय एबं पाइप्लाया हामजों उरगै नरनो खुलुमुया फरे अरनो सानाय ओ 5 तारिख मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आबनो जाते नरक फाइ जोंबाय जयन रनानै ओंथोंनो आं कय नारु पहिलाव चिनि जत तिप्राबासिनो खुलुमु विशेष के चिनि अमुरपुर डिविजन बाय करबु डिविजन न खाबाय खुबाय माका बावो दिने चु मिटिं आचलायो चिनि ऑनरेबल MLA ब्रह्मनां संजय मानिक त्रिपुरा दङ चिनि करबु विधानसभा 43 नम्बर नि उये तिनि जत र विशेष के चिनि पार्टी नि नेता र बहुत अमरपुर बाय करबुनि रब जुं फाये दिने पार्टी नि हामख्राइ पान्दावो दफानि हामख्राइ पान्दावो चिनि महाराष्ट्र त्रे काहाम के बिस्काव लगरे पान्दा जुं दिने कौ चालाय हा फाइनाय February 5 तारिख योके चिनि तिप्रा मथा आसाय म साल पार्टी हिये गुसनारि मनि साल आबो साल न जुं काहाम के organize किये successfully to make a by rally can tanget to abo pandao tini bo program mo chung preparatory committee kha bo program ni biska phaine program 5 तारिख February pandao aroni convener ha chondro saran jomatia nokol joiria Vijay Kumar jomatia Koilin Mohan jomatia brau charjon ano chung conveners na ha ke bad ba ketre committee ni members to tinio cuma ka bomo ke bose ha bai do phano jodi sa ha to asingke beniyo ni mukti main chu hasingke sudu buya phuo chom kongsa phuo chu do pha tha wani na he kha pango saye tong yamani jot to ti prabasi especially sini omor pe korbun no youths kla hene ma no bai tong ne su no jot to na bon dino phet ma ye chung dinio achu lai no ka bom se ake chini bru ro phong to ake te pharo phong to abun salo samuyo ni kho epo ha bai do pani pandawo Maharashtra no ha mo se na maiklom bai bahadak da pono nim khawo Maharashtra no ha mo to hasike no nim sano maiklom bai bahadak da ha mo to hasike no nim khawo thik great ti prelen maim chu hinke 5 तारिख February o jotto chini bo korbu bazaro ke ha mega bai reliung mo jaga ong sogron ke painin to pandawo phai mai phainin thong he tinior na no maka bawo inke bo tini social media nim sio po ang samchu chini ta khukhu jara bru hi tongnai raw riang tongnai raw nraw mkhata baidi PBDG scheme PM janman bo sarkani ke ha scheme bo scheme le nung party kheto ni bru ro mai man bo pandase bo jaga no phomai nai multi purpose phomai nai lama phomai ne nangnai sei toi phomai ne nangnai sei ayushman card phomai nai sei ami bo 2026 se painai bo 3 years plan se ambo panda bo jaga wo বিশেষ ke office ni kormosari jara GRS khenai BDO tongnai village secretary tongnai nok bono to ye office ni sam naw tangdi boro rasniti ke hainke chini nojoro chung bangma report mai mo tongo abo proof fu hasingke sponim kongok ma bari klaine khna pono naw chung no hamya himaine ya ambo office ni staff no jara GRS tongnai BDO tongnai secretary tongnai no chung maka bowo bo scheme ni pocket ni rinia bo sorkhani jara backward do fano sosama panda sarkar bori ha belai ke betake no hambai riyo ari popono to ye naw rasniti thungmaine ya jodi samaya asingke kemaunai coba consequences chung sama ya ambo pandawo kaham ke bono kaham ke ye je brike mai martong apono kheni ungto abo ungya mani no bono to rasniti ke chungle sama ya unai public out of control nge thasi ke no sakok ma bari kleine chung abo sama ya ambo pandawo no any advance ma samosi ke ambo pandawo tinio BJP yo thang yang ke
BJP surrender di BJP thayang ke bos ki maya himo abokok ma pochin khapong su phayo tini krungye chung subjonal jon office ni ke po edition je jak mon mayau mamai mon jaro chung mani bau chung ke hana po hiele tipramo tha join ke na no bo da di chung himo koi ko chung greta tipralen da be kawo chung BJP no ria hin de hin greta tipralen mai ke chung CPM no to ya hin de hin greta tipralen mai ke chung te ono no congress khene no bibino party khene no chung to ya hin de hin Maharashtra sawo tipramo thani ideology ha greta tipralen ke ha chini stan mai ha sing ke chini odikar mai sing ke joto tipraba si matung nai joto kungthai bara matung na jagawo whoever je edition sio to nai na joto odikar saman odikar mai nai chini prochar abose chung ke hana pora party to chung khau ya ko om pandawo chung no action la ni mani ba non against movement ke mani chung no abodi ma sujuk tari di tini ma kawo ami ai ni pai thawo tre ke hang last one message team chuo especially chini korbuk bai chini omorpur division ni ta khurom khuro 5 तारिख February joto korbuk maidano phaini ungthong yang kabo joto na hambai chini honorable MLA kausanai